asai ke claim ni aja kong jelong lu sika hala rak atum dak itu bom itum rong rup ke ESDC pandai itu pangai lu government pacari lu sika hala dan ansong nangkang nipi itu rak apa nangka kelanji itu kamata kapang cingning itu hala tumbang itu manang claim di beda lu Kongres itu ningkan krek ho jong hong lu alang itu phanta otonomous state ta nang one people dan nang cicak lo abatay la itu manang nang itu lapen rak kacing kurasai kai ka development buke ade yang jun orang itu ta sida itu teklong le no non BJP ke le to mek teklor lo non ke kacing thurji kali kar biang long apa virji asai lok si ke kemisi itu teklong lo itu ke damtang apor da me teklong lo hele kaman ke ora tum phan hele kaman ke ora tum gupilo ke man gala tum ke autonomous state article 244A kapat chun nangi phansi hele kaman ke tum ke song ni hem ni rit ka chikimji nili motor ka chenamji nili goreng warsai nangji hala phan le hele kaman ke or kali sida hele kaman ke or ningkan ket prehini ci song de rapita apa juga cupin chong hara kijut asai nang ikan tu bangke kar biang long le acit sura ibu Samson Singh tinang kewan pinang BP long le labang so long le kacut jor asai bang si tum tek long pinya ni ke itum APSLC tum le long rikep ka jor buka pucor kali lo hala hele kaman ki or back kace song tum anda pinya ni ke chining jeder ni tum ka jor ji ning hang he sida labang so BJP itu hak Delhi kon madang di tumhan lamdon ke cetok lo long rikep ke kice ke dia tumhan panong nangji ku bangsi alang itum cetok dunang rong se komad lo de la ke claim ke la ke itum chini lo RSS atum lo RSS atum ke mang la ke angkan ke pikanjang ile tum kaduk weta RSS gupilo chini lo kupi ahongothon lo kupi song lo RSS ke ile tum kaduk weta chini lo RSS satu makin mangga lain lo itu kaduk weda cini lo je India adet pi angka ngalong mangke kapre ka dhormo lo ken kei sotum an ke pawidat nangi hala sila tum kimang lapen alang itu makin mangga lake ningkan isi hini kali ningkan koi kali 100 years mission muning 2000 non ke wangja ningkan 2025 suri ini rengkoi rapor ningkan lo tante RSS asong natung amahang kapatek ningkan paro isi kekleng lapen la RSS atung ningkan paro isiang bong nitum India de dong ku pipi asai lo kekleng jipu alang nitum makimando allo ka cetok do har bangso allo ka cetok long bangke isi hini apon nitum kita gamlong bangke India adet pie bangke dhormo ke isi web nangi kusi bang mang lapen non 2025 muning lo lake latum ningkan pharo ke chok lo ningkan pharo ke chok lo lapen BJP tu ke damtan MP election hu jongsi India adet piang bong pen pharo li IMP election haidet kusante ahok ahak non ke banji RSS samahan ke tegar ke Hindu Rashtra pu declare pu sita me kace plan tu bangke non herjong itu kedam tang MP election ho BJP itu makiman bang pharop li MP ke hai ning ko thai pen alang litung ki long ko anglong bang pharo hini rapok ke we kom hek lo kadi bang pharop li plengune de lo kadi la plengune de ra jok alang itu maka akisung bang non bangke klang bom tang lo kadore tanglo aron jong si papasi pulutante alang itung majority dunangi alang itung MP bang pharo phora kikebra pong bong pen minangan MP galang itung dunangi sida pinia nige achit tim anta alang itung hayune der jok lai hui aron kapapasi pan mangke alang itung sungkung lasi itung APSLC itung ke pubong lo ikhai edet jong si kaching honji Bulotan te, lake BJP Kongres along kiklaim dun bangke la bangke ciplang krilu. Jongsi BJP along kembong lang bulotan te, nang lida dhormo ka cinghon bang alilo, ni lida dhormo ka cinghon bang alilo, ni culture ka cinghon bang alilo,
nanglitan nangli culture ka cinghon bang lilo nanglilam nangliki ka cinghon bang lilo nili mata nililam niliki ka cinghon bang lilo jong sili tum bangsu a national party a congress a BJP along ili tum cerap bom tangte bang tum ala tum pulo India det pilong ke ison son det si do chodangi one culture one language one religion palam si bang pueblo ang ili tum yong si dunbom lo tangte ili tum jong hele arnam chordom jong hele ili tum ipindeng sumpot cintang sita laki cingtang jong jong lo laki itum arnam hanar dom jong jong ceplang der pilihan ni APSLC itu hormola ninje itung te nitum ninje itung te rapen rara panga khan itung te kupia podlo akhirnya hormo ke itu mining ke hangdo karbi itum Kristen dado aron barin dado kapre ka hormo dado sita BJP itum bangka ceplan tu kupilo hormo pen sebang election je pahai ili tum mathama tu te Kristen ধর্ম ক্লেমবেন itu election sa pahay nang po mathama tute honghari ধর্ম ke ক্লেমবেন itu election sa pahay nang po itu mathama tute kidamtang mingkan anda itu claim kit sila non nang cho claim ko madlo nang cho claim ke lake BJP itu mangkel ke Hindu ধর্ম kan si election sa pahay lok lasilon minangan aron bari matum anke ili tum theklong lo je itu mah documents long ante itu theklong je lake Hindu busi itu manang pincok pon kan. Pilihan ni karbi itu man. Hong hari itu man ke pilih nili Hindu kali kuning je haya tumdo tang klang. Teglong lo gede. Nili tum Hindu kali ni metang at hormo hong hari pudu aron barin pudu pu pilihan nili tum ning je haya gede. Nasila bangso kan ning je haya gede APSLC kan nili tum rat kang ahok alam kithan tek. Kijai pon tek ladang so podlo. Lalo. Nasi Doran itung kaduk ko beta APSLC long itung kacirap dun kang tung bangke aron pen cirap lok aron kuratang te itu madet kacari aphan ajakong nang ipike laki sik sidul lahemno sik sidul ajakong dong si ili tumphan nang pabop pibom kuratang te ili tumbangke ikhei ilam iki kaduk ilong li hilang kiwiran hekke haladak sidukok pilihan ni Karbi Anglong le East West Karbi Anglong na pandemasa labang so long le ang kan kichi kebe atum long le nam long le umalok ipu aron sigipu aron kupilo sik sidul sigipu pinijong si ilitum sik sidul ang kan kacari ang kan kalidet lapusante vodilar hawarta kumane abong li itum si long le nang nang edji Kupunya das tum silong lenang nam ji, a chaudhary tum silong lenang nam ji, athe wodilar a hawar along le, kue bekon penceng lo, kiti anta ke mesusu kalida, klaim bulu tangte. Sita, dak sik sidul aron ben kacari jok, labang so sik sidul aron, kicek ke biya tum hanang kang picek si piniali, nang itum dak long le bangke, jok tanang chin edan. Non, sik sidul aron na tengpen, ini tumupan long le pata ke joy pen long edangi kasi APSLC pen pubom lo APSLC jong si power council long cari long lo liputan de aroma sara tum si amekar tum han long le pata cheronan ji wajak kong li tum thoji sita piniani dak tim kar biang long ke cekrong tum bangke ilong long nya meeting long li tum tuliram long hangman kaning je do long le pata ke ronji polam di Sila bangsa long lepat ta ke ronji long ta BJP ahem ko dagdag mak wala si kangway. Kali mo kalang. Lason gadi long lepat ta som ga phila bi phanda BJP don ko an mahala chingway deadline. Hala si long lepat ta ke PG guman. Lason si claim mate. Lake totally ke chok che sai si tim kar biang long tun ke claim pon. Ili tum dak sik dulang kangar loke. A tribals tum han anke long le patake kapajir ednisi aja kong do edlo along le komando kewan iru Samson Singh tisi il tum hanang wan pierlo ningkan pharo kresir kebra hokebra iserikan non ke council kachari tum jongsi mesen alang li tum jongsi kachari mesen intang kring pusante piniani atimung hem ahanse hem arong pihem intihem ta long le patake do cry po Sita alang itum ke chok siya jok, pini long le patay ke itum long le lam. Lasi,
Lason menangan itumhan aron pensi alam belum ada tanang kok lo. Non India that pilong Uniform Civil Code paron wan lo. Uniform Civil Code pukalake India that pilong isi धर्मों के इसी वेदन को लपेन कपड़े कपड़े का खे कल्चर बन चेंगलोक कदू को बेटा में हिंदू तुमको सोंसी क्लेम बोमा हाला सो रोनांसी दें चोट को लासी लासों का खासी सिख शुद्ध लाजा कोंग इंग क्रिंग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ता इली तुम लोग नंगे नंबियों ने डर लोनों मत के नंबियों ने डर लो लगा मिसेल लो सीता dak asama government Dr. Himanto Biswa Sarma tu kecoklam tu kupiloma uniform civil code nang kibiri un Allah Assam state cabinet long bang aron cepapas tu dia the Assam Healing Prevention and Evil Practice Act 2024 pining head jong lah labang soron papas dia UCC alar lo de laga UCC bang dak na implement un that because halake central penisia X semarlo amasi 6 siguro jakong long bangke bida mune busi nang biune del Himanto Biswa Sarma bang pilo keklen ditum keda Assam state po ditum aron che semarun di nasi aron semaru lake di Assam Healing Prevention and Evil Practices Act nasi kadu wena re lokven pulo healing ke ditum kadu wena chinilo Christian tum anke ditum chinilo iso ki un eka duko we hut anang kardomben aja kong kapang tang ka duko we sai litung pastor dikon ka duko we tung bang anam ardom elders tum claim diti hal bang ke se healing lo Christian tum adormo pen bang nili tum hong hari tu Hindu kali tu nili tum ta healing claim lo ke claim ko som lo ke claim bang lahen lo nili tum hem lo majok hem lo kumane usumata me a okren no get kupile pulo tangte wo santar lang po hala bang so wo santar ke lang penta uso ajak kong jibang po intang po hala a ok kai ta me pun po la son sili dum peglong ditila la se hap husar pisar pen wangjir ke klem masai masi wo santar ke lang mata ajak ke uso martum so that sitame ajak kong wang tu ditila ke hong hari tu mate aron barin tum ta isi healing ke klem lo la sino bang so a healing non intum klem bo mabangke lake dainia kam busi bang itu manang hoklu evil practices busi itu manang hoklu di tang de itu hi bano chodom make sumina iku arnam bunsi ta kong chohang ke di aron barin tum dala budak khak lo ke di arnam hempu bansi itu wo santar ka chulang hempu wo santar ko igen hal hai claim ben silitum usumara ja kong long lo aja kong intang lo kesomelo sita non la bang so ron pen na itum hanang pu bangke lake hi i phan sina tum jakong ka chohan usitum hanang pu sahela Hindu tu kali puja hut hala arnam pi bang munit bang chupet apu optan odlin hala hai hui ke bangke hi phan ka dom bola chi sapon tu tede hala so ron lo madak tokpon pi ke tokpon ke litum tribal sa tumuphan lahai hui claim long le usi Nasi claim long le pu itu man pulo March 15 ke damtan March 15 na ni pen bangke labang soron pinian ke sulibom lo aron ciplanget lo labang soron long upilo ke to da ke to ke Jonesy healing claim bom kumanya dikon pastor elder tu si healing claim bom pulo tangte alang lipan jail ningkan isi bengi lapen healing ke kema aphan government aphan adai kitu ning suri pocket tunangi jong si komane aron barim pen wo sangtar ke lang mate hempu mukran wo sangtar ke klen akurusa kame ningkan hini jail tunangi lapen state government aphan adai kitu nang suri pocket lagi batai si ke claim kini adun lo batai healing claim tu bo wo sangtar ta lang bo ulote hala bang so kuru sarapan ningkan hini akai pen ningkan po an jail dunangi lapen batai ke claim lo ulotang te jail ke ningkan po damang boto
labang ke kanilang tangkata lak isi state government apan adai tunani itu matata kumane itu so that lo de tum kurusa jahan nami itu mane healing clinic lo tante dikon pastor tuman handami halas tumpan a pastor tumpan a dikon tumpan a kurusar tumpan jongsil tumpan inut bang ini jel lagi peng pilo tante ili tuman hormo ili tum claim bang dolan awedat po gede claim hai bang melodi ili tuman dar nardo ma heda ji upia porlo anam kardo ma joini si jel ke dam nangi adai gitu nangi government apan te ili tum claim hai lang ma te mithang dharmo chewar et po gede mithang dharmo chewar chor po gede lo te cewar chor apilog tante ili tum kupilog plan mithang a culture identity dharmo ka vedet lasi aron ke bangan semar edlo pining March 2024 March 15 2024 penke labangso aron pangcheng edlo piniani jok honda netnelan aron ki cheng chotlan ke di ini tumhala osomar child marriage pokso ek ke 2012 si kapapas di 2012 alam si kapapas lapen 2012 papas depen inu panda netne kinet ka pangcheng ke tuning het jonga arta ke kom osomar pinso arlo tumpan arta ke jumnuman ke pulis tum nepon et kalima kalang upia polo la ke nepon ke aron kapapas doko 2012 aningkan di lason dak kata ini tumpan la ningkan isi ini ke tumpan thang na pupeda tahan sita mo ningkan potro api bangke ili tu makurusa ra pastor di kon demanta nevekpo people lo nenedet po aron simar edloke aron ka simar ke lake make kapajang ye phane bang state government ka simar kali aron ben si tumpan na inside ji lal lasi APSLC pen bangke labangso aron and ka introduce hut kapakang cheng hut 2019 na ningkan malom pen dameli tum ke ningje bom lo rong ru kolong itum pu bom lo je ini tum phan methang dharmo ke klemi akapak paken long le derji phan state government tum aron semar ed lo butan itu pu bom lo 2021 huta MLA election apang na itum ningje lo sita piniar ni itum APSLC itum MLA ta hai he dera jok ini tum kacu toidun rup sing teron ke hai ke thang talabang suaron kapapas hud ningje dun hai he dera piniani ru dorsing rong hangta laba sear kilong le ku kapapas aron hangta ningje dunai he dat lo Dr. Numol muminta Christian pen MLA lo sida muminta healing camp long le ku bangke hadak dispur long ningje dunai he dat lo lapen bidyasi ingeng alang lita aron bari mayong budi alang lita sekar kilong le lahai claim long le ku bangke alanta chikoi dun sudiar lo ka object dun jigali sida ke dantan 2021 yong silitum APSLC pen MLA hai dun det mate MP te hai dun det usante labangso ron gel dun papas dun long le det jia porlo hang saw lang dun noi ajak pe noi litum khang dun chek jia porlo sida piniar ni getum hanang pa hedat lang bosin dun claim dun long le det lasi non ke bang gilang bangke ilitum lahai hui tame ikhang dun unjit lo kante ili tuma party ang bongkan election hai nangi election hai pensi halak assembly long parliament long ili tum dak Karbiang long West Karbiang long arat akimang alam itu ningje dun long pini lam arni ili tum labangso saibang rat atum pantame ithan bachini nahi rong asar doan pastor dikon doan labangso aron alam chini at nangji the Assam Healing and Prevention and Evil Practices Act 2024 lake kumane Kristiyana dharmo kapawir Japan kalape honghari kapawir Japan lapen kapre dharmo kapawir Japan silbangso ron semar labangso ron ke insect sudar nangi paprai nangi puke lake kumane abehari bongali Nepali tumnan claim dipelu labangso chedonde puke ilitum kacardong bom dharmo tum silitum ansi thur pak silitum chisong nan kokpo labangso ka chisong ni brutante kunadlo BJP long gidun ke chisong no thaya welo ka Congress long gidun chisong no thaya welo
kachisong dun ke dake APSLC long karjak dun tik election na hut tame APSLC fan vote ki pipen kapa hai dak budilara rat atum halang itum ke klemason halason long hindai tum bang so kachisong ki hai inji kalitan tel itum non ke gangilang khere meme aron itum tekon long lang lasi nili apor enu il apor dulu nonta mini trek pot sok nili en pondet lo la ke khanang kop mo nili dia da johang lo lasi nang itum phan pini nili tum election date pen nang humri long le ajat long le pusang nang tum ning chepoy nang ne nili tum along kaprek asai ke klem nang ani wanda sang long le dolong le woi phik tame nili kaita nang tum hamtini ne nili 2021 jai ka thar sar pani tum wang lo dak hala bang so ho nili tum meeting gitu non sama thayong e berenda long si meeting gitu lapen ning dalang timung sango lapen ha kut anta litum pu ini problem non son pendel se maru ne nase hala lang sopen pini gitu pendel lo la da bang mo benda pulo permanent aste sinal la pinchong te bangke ni ning rom pe kanjang lo ho lang ni tum pendel misen along meeting gitu long re heng piarum ha check a room la son sini tu meeting itu kan non ke ratum ke cinia jok ami thang ajak kong ni thang le tu ram te jok tani paning ci song di bang leloku nang itu ma papen pi dan nang itu pacun dia asi soseng constituency a president secretary tum han kai ta churu nangi nang itu plan kai te dan mega cingki che than ni tum long birta nang apa lepot tapen nang tum han an soseng non ke wangilan kami tum claim pon tunang cerap pon nang lan jai sini nang tu mathengno kachuropen lam bangke ton pon kogu karbon